dečkima iz Geodetske. Trebalo mi 3 godine da dođem do tu, ali evo kad sam došao bilo mi je bomba. Biće malo chill pitanja, neće biti toliko ekstremna. Ako odgovorite, možda osvojite CD Vitu Recite mi jednu stvar. koju si naučio u školi iz matematike koja ti prva padne na pamet. Derivacije. Derivacije. Chill kažeš. Aritmetika. Pitagorin poučak. O čem se tamo radi? Ana, jednom imam 2. Kako bi vi opisali petogodišnjem djetetu? Ne bi mu opisao petogodišnjem djetetu, to ne treba. Pi je približno 3,14. Koliko zadaća ti je riješio ChatGPT tijekom srednje škole? Pa jedno 50. Jako puno. Točan broj ili? Trebalo bi na diplomi pisati ChatGPT. A ti si rekao da nisi ni jednu s ChatGPT-em. Ne lažem, brate. Tamo te zove, ajde. Jesi više puta ti nekome dao da prepiše od tebe? Ili ste vi prepisivali više puta? Dala i prepisala. Vi više puta prepisali. Ja sam ovdje Znači vi ste svi prepisivali? Ona je glavna. Kogod me pita da prepisa od mene, sam mu dao. Od njega ste prepisali? Od onog štrebera tamo. Evo, Od njega smo završili. Iz kojeg predmeta imaš najviše izostanaka? Vjeronauk. Tjelesni je najviše, zato što nam je... Prvi sat ništa ne dolazi. Jel su to neopravdani ili opravdani? Opravdani. Reci jednog profesora kojeg ćeš pamati do kraja života i Tomislav Galović. Tomica, svaka je njegova profesorica. Ozana profesorica iz vjeronauka. Armando Slaniček. Sanda Ilić, najbolja raznica u životu. Ne možeš bolje tražiti. Iz prve gimnazije Maja Žitko. Najjača profa ikad. Super, nauči bači chill. I daj poruku za sve maturante koji će ovdje biti sljedeće godine. Morate iskoristiti, srednja škola je najbolje doba, znači srednja škola će vam otići u 2 sekunde. Srednja škola je najljepše kad se može desiti u životu. Meni je bilo najbolje u srednjem. Ono, pušteno, chill, bit će super, lagano i to je to. Sad ti je chat napisan možda. Letilo je, evo, ko da sam jučer prvi razred upisao. Krišto, obećali smo im nagradu. Upišite gradivo HR pripreme za maturu. Kod Norijada 26, 20% popusta. Dogovore. Gradimo HR!